دم باش تماشاوان بريز بولتانا دمج ميرشاشيات تايبت بروجافاي كردستان وسوريا ويجوار بي بيشكش كرن اوميفان سارونچان دست بكن اسده دبیجه درباره ناوچه آرام او آمادنه لگل ترکیه بگهنه چارەسەری و ڕێکەفتنێ. روزنامه تایمز یا انگلیزی در راپورت که ده بلاف کرد. گو آواکرنا ناوچه آرام لسر سینور سوریه و ترکیه و زیانه بکردان بگهینه. سرگی لاوروف دبیجه پیوسته کشای کردی دریا دستور و وره چارەسەر کرد. دونالد ترامپ سروک امریکا رج در لسر بکشانا هیزن امریکی جی سوریه به کدم دست نشان بکه. اجانس انادولیا ترکی راپورتک درباره ناو دورین کو دور آرام لسوریه الخو بگره بلاف کرو گوت کو او دور و 406 کیلومتریان درجاهی و کوراهی زیادتر جی 32 کیلومتریان لسر درجاهی سینور سوریه و ترکیه الخو بگره و باجارو کان جهرسی پارزگهن حلب و رقه و حسکجی الخو بگره. اجانس انادولیا ترکی راپورتک درباره ناو دورین کو دور آرام لسوریه الخو بگره اشکره کرو گوت کو او دور ده 406 کیلومتر درجاهی به پانیا زیادتر جه 32 کیلومتران پانی لسر درجاهی سینور سوریه ترکیه را الخو بگره باجاروکان جه هر سه پارزگهن حلب رقه و حسکه دل خو بگره. جه دست بکا سالا نویا 2019 امریکا دست به پروژه که نو و کevin هفدمی هف کریه. روزانه گوهارتران دکه ده پیو هلوستن خوده بهمینی گاو بگاو هر تشت وکوید به. به تایبەت ڕۆژایەک شەمەبووری کو سەرۆکی ئەمریکای دۆناڵد ترامپ هێشیاری دا تورکیە و ڕاگەهاند ئەگەر تورکی ئێریشی کوردان لە سووریا بکە دژئاریە ئابووری و تورکیە بڕۆخینە دەڤەرەکە ئارام بە پانیا 20 میلان ئانگۆنیزی 32 کیلۆمەتران لەسەر درێژاییە سینۆرێ سووریێ بە تورکیەرە دروست بکە و ئەو یەک وەک گەفدانەکێ هات تێگەهشتن تورکیەژی بەرسەڤا ترامپ و بۆلتۆندا و گەف بە بەردەوامیە داخوازا پێکئانینە پرۆسەیەکە لەشکەری لەسەر چەکدارên هەسەدە و یەپەکێ یەن سەر بە پێدێڤە جاردیدا گەفێن هەردوو ئالیان هاتن تێگەهشتن و پەیوەندیên تورکیە و ئەمریکا دەرباسی قۆناغەکە دندبن و شەرێ دەفکی ناڤەرە هەردوو ئالیان دە دەست پێ کریە لێ پشتی درۆژان ji gefan هەردوو سەرۆکên تورکیا و ئەمریکا دەڤەرە ئارام گەنگەشەکردن. سەرۆکاتیە تورکیا ڕۆژا دووشەمێ بەلاف کرد گوت و ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکۆمارێ تورکیێ خەفشانێ وێ ئەمریکای دۆناڵد ترامپ پرسا ئاواکردنا دەڤەرەکە ئارام لە سووریێ di پەیوەندیەکە تەلیفۆنی de got و بێشکردنە lê bêk û bidin xuyanî kî wê devera aram ava bike ango kî wê mesrefê pêşkêş bike. Jaliyê xwe ve Mewlûd Çawîş Oxlo helwesta Tirkiye derbarê devera aram ragihand û got jî ku Tirkiya nel dijî bîroka devereka arama li Sûriyê û ew yek li gorî şirovekaran hat têgihiştin ku qebûlkirineke ji dest pêşxeriya Trump re tevî ku ne eşkere ye. هەروەها براهیم کالن بەردەفکێ ناوێ سەرۆکاتیە تورکیا لە تویترا خۆدا بەڵاف کرد و هەلوێستا تورکیە ji gav û projeyên ئەمریکا di Sûriyê de daxuyanî û xala ku Tirkiye wê qet qebûl nake got ku nabe Amerîka Kurdên Sûriye û çekdarên YPG û Hesedê yên ser bi pêdê ve wekî hev bike û bêxed yek terazoyê de û dema Amerîka wan wek hev bike şaşîtiyeka mezin dike. Ajansa Anadoluya Tirkiyê raportek derbarê navê deverên ku dê devera aram li Sûriyê xwe bigire belav kir. Li gorî Anadol ew dever dê 406 kîlometr bi paniya zêdetir ji 32 kîlometran panî li ser dirêjahiya sînorê Sûriyê bi Tirkiyê re li xwe digire û bajar û bajarokan ji her sê parêzgehên Heleb, Reqa û Hesekê lê li xwe bigire û ji deverên Bakurê Xêza navbera gundên Serrîn û Kobanê lê gunda warê Rojhilatî Helebê Eyn Îsa û Girêspî ji parêzgeha Reqayê herwiha devera aram dê bajarê Qamişlo bajarokên Serêkaniyê, Tiltemer, Dirbêsiyê, Amuda, Werdiyê, Tilhemîs, Tirbespî, Tilkoçer, Dêrikê ji parêzgeha Hesekê jî li xwe bigire. Ew dever di deman hade tev jî jêr kontrola çekdarên YPG û Hesedê yên ser bi pêdê vene û piştevaniya hevpeymaniya navdewletî bi serkirdeyetiya Amerîka. Di çarçoveya konferansekî rojnamevanî de Brahim Kalin gotûbêjê serokatiya Tirkiye ragihand ku rêkefta 23 vê mehê Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiya wê seredana Rûsya bike. Wê çend hevdîtînekê saz bike û got jî ku eger navçeyeke aram li Sûriyê were avakirin ew navçe wê dibin serpiriştiya Tirkiye de be.
درباره devera aram li Sûriyê doh çarşemê jî Erdogan di gotarekê de li pêş partiya xwe ya dad û geşepêdanê got ku eger heya saziya îskana Tirkiya ya avakirinê ango îskan bikarên avakirinê li devera aram ya ku biryara were avakirin rabe eger Tirkiya alîkariya aborî lojîstîk ji Amerîka û hevpeymana navdewletî werbigire bi armanca dabînkirina ewlehî ji bo Sûriyan li gorî ku Erdogan dibêje. گریدایی و مجاری چکدارن سوریای دموکراتیک دخویانیک بلافکرین تیده دیار کرن کو او آماده نه لگل ترکیه بگهنه الهفهاتنه که درباره دور آرام لسر سینور ترکیه و کردستان سوریه را. چکدارین سوریای دموکراتیک دخویانیک بلافکرین تیده دان دیار کرن کو او آماده نه لگل ترکیه بگهن الهفهاتنه که درباره دور آرام ده. د داخویانیەکی ده چەکدارên Sûriya Dîmokratîk ku çەkdarên YPG beşê serekene jê bilav kiriye ku ew piştevaniya durustkirina devera aram li Kurdistana Sûriyê dikin. Ew proja ku ji aliyê Donald Trump serokê Amerîka ve hatî ragihandin. Qesedê bilav kiriye ku ew amade ne li gel Tirkiya bighen li hevhatinekî di derbarê devera aram de li Kurdistana Sûriyê di hevdemê ku tekeziyê li ser pêşkêşkirina asankariyan di derbarê serkeftina durustkirina devera aram li ser sînorê Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re. Ji aliyê xwe ve serokatiya Tirkiye ragihand ku devera aram li Kurdistana Sûriyê wê dibin serpereştiya hikûmeta Tirkiye de were durustkirin û serbar kir ku ewan gefa Amerîka di derbarê wêrankirina aboriya Tirkiye de derbas kirine û Enqera bi erênî li durustkirina devera aram li ser sînorê Tirkiye bi Kurdistana Sûriyê re dinere. Daxuyaniya Qesedê ya nerim beramber Tirkiya di demekî de tê ku Amerîka daxwaz ji Qesedê kiriye ku yek gava şaş berev Tirkiya ve neavêje. Daxuyaniya Qesedê di demekî de tê ku gelek sînaryo di derbarê paşaroja Rojhilatê Çemêferatê di nav de deverên Kurdistanî tê. Rûsya projeyek ji bo Rojhilatê Çemêferatê heye. Ew jî radestkirina deverê ji bo rejima Esed. Tirkiya projeyek cuda li gel gefên kontrolkirina leşkerî pêşkêş dike. Amerîka hewla rêveberiyeke hevbeş li hevhatî li gel xwestên Tirkiye û razîbûna Rûsî ji tevahiya pêkhateyên Rojhilatê Feratê pêşkêş dike. Aliyên Kurdî jî di serê wan de Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê dibîne ku devera aram ya ku taybetmendiya Kurdan di Sûriya paşaroj de diparêze di berjewendiya Kurdistana Sûriyê de ye û ew li vû tevgerê duê derbarê de dikin. روزنامه تایمز یا بریتانی در راپورت که در نرخاندن جبو آواکرنا نافچه که آرام لسر سینور سوریه و ترکیه کرو گوت که او نافچه آرام یا کو بریاره وره آواکرن و زیانی بکردان بگهینه. روزنامه که انگلیزی دبیجه که آواکرنا نافچه که آرام لسر سینور سوریه و ترکیه و به تایبەتی نافچه کردستانی و زیانی بکردان بگهینه. روزنامه تایمز یا انگلیزی در راپورت که در نرخاندن جبوی آواکرنا نافچه که آرام لسر سنور سوریه و ترکیه کرو گوت کو او نافچه آرام یا کو بریار وره آواکرن و زیان بکردان بگهینه. روزنامه تایمز گوت کو سرپرشتی و ریوبرنا و نافچه آرام لسر سنور سوریه و ترکیه بکوی دست ترکیه دو. هزین ترکیه و نافچه بدرجایی نزدیکی 600 کیلومتری کنترل بکن. هروها روزنامه تایمز اشکره کرد که وقتی پیشبینی کردن آنگو که دونالد ترامپ و اردوغان لسر و نافچه ریک کفتنا. درجایی و نافچه و 600 کیلومتر به و کوری آنگو عمق و 20 میل آنگو 32 کیلومتر به و تا روبر نافچه آرام و بشکی مزن جخاکا کردان لسوریه لخوا بگره. روزنامه نبهاتی گوت که هرچند او نافچه جبوی بلابونا آرامی و سقامگیری وره آوا کرن لی درست کرنا و نافچه و کشیان جبوی کردان درست بکیو کرد نرازینا به آوا کرنا و نافچه. هروها روزنامه نویسی هرچند وزیر در امریکا گوتیه که او نافچه جبوی پاراستنا کردان جو ترکیه هاتیه آوا کرنو پیوست ترکیه پیمانه بده داکو نبه مطرسی لسر کردان لی کرد ناهلن خاکوان بکوی بندست ترکیه ده جبر در انجام آوا کرنا و نافچه و جبوی کردان نرینی بن. روزنامه تایمز یا انگلیزی گوت جو که امریکا دخوازه گارانتیه که جبوی پاراستنا کردان پشتی وکشان هزین خوش سوریه پیدا بکه. جه علی خوش ابراهیم کالن بردب که سروکاتیا ترکیه را گهند که ریوبری و سرپرشتیا نافچه آرام یا کوبریار وره آوا کرن و دست ترکیه دبه. ده چارچوبه بجداری دبولتن آرکد ده عبدالباسط حمو جگری سروک کوالسیون اپوزیسیون سوریه را گهاند و دور آرام لسوریه که بحثاوی تکرن جه برجواندی ملت کرد لکردستان سوریه
اروها ويريل بر شر لوي دفر جي بگره همو سربار کرد کو انجمنان اجتماعی کرد لسوریه دی بش سرکبه دریوبریا وی دفر دو پیشمرگه روجی آمادنه در باسی دفر آرام ببن از باورم او هناك دريج بك نبو شوروجك برقو اتفاق اول فكر لها فكرنا لي وقت دمال هفكرن ويصير برنامج بمشن او برنامج جي هلبت بروساس شاب باكوري سوريا تبهب رايا يعني لو توسيا هي تحرير الشام جي اللي بيشار سرب بروسا ودنابرات تركيا ده دنابرات تركيا وامريكا دي باكور الرجلات فرات وهلبت اريبونا روسيا جي جريجا هلبت بروسيا جيتنا ممكن لي بروجا از بهورم لها كرنا كدولي هاي بتايبات امريكا وروسيا الاليكي وامريكا لابد بوني بريال هاي رولا ايراني نمينت دور سوريا ده وابقى بيت هذه هاتن ابيتن انه شستو يك دزجهن بليس حشد الشعبي وشيعي هاتن قد خكرن او بن شرشوا جو هنا كيرولا ايراني كيم ببي وبتايبجي هلا عراقي ده ورين بيشا ايراني بقى صحراء سوريا ده وتنفوا ضرباسي سينوري اردن والشامي هلبته بروجا امريكي ونجبر خذاهات اتفاقات يمن دماش ناتو كعربي ابابه ابانا حمو دسبيكا قرتنا قانون وجلات نافين وقرا بومبيوجي قرا تشل اربي لدسبيبو درباسي ارد غلاطي كان دابيبو دشرشوا انه ديرولا ايران وجلات نافين وتايوات نمني وهناك اتفاق كنا برابا دولة انه ايران رولاوي نمني وافضل هفكرنا كات يكرن واسبوع ورم بروجا يا كردستان يا جي دولتك يا بروجا امريكا روسيا وتدا ما اقول هبكن وقال قابين عابتن وازنكي قال لك وكم قلت نكي باش تبينم قش هلبته لما برجوان حموكسي انه ريبيشا شركي تكرن او كينوا جو هل يكي راجت فينجر الشريدي بك نش خدمات بكاتي متبا سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت که دوی نافچه آرام به سرپرشتی که ناف دولتی به برپرسی ریخستنا گشتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالکریم حمد جارکره درباره نافچه آرام گوت گلک سیناریو جوان نافچه آرام هنه یک جوان سیناریویان جوالیه نتوین یگرتی و حاتیه پیشکش کرن کولوی نافچه هیزن کمشین یه ناف نتوی بلاو ببن محمد هروها گوت اگر او نافچه به سرپرشتی که ناف دولتی به ویجبو کردان گلکی باش به ومينا ازمونا هرما كردستاني كوبو هردم وهاتا باراستن لاجر بسرپرشتيا تركيا بويدمه وهن زيان بگهنا كردان و تركيا دي سر ايشيه جي كردان را دروس بك بالنسبه مثلا انه والله او منطقه امن يا تبع عسكري طبعا قالك سيناريو هنا يعني يجوانا انه والله منطقه امن او سيناريو كيدي ولا مقترح حق جيو هي انه خوي كوميشين دينا نابرا هردو درا يعني ادويجه مع منطقه امن ياكو تشي بي ودبن رعايتك دولي دبي ويش ما كردارا قال لك يقنجبي يعني نمونه وكردستان عراقي وقتي خطا سو شش شيكرن يعني هو تثبيت واقعك كردي يعني هات تثبيت كرن واقرار هو حمايته ويجي وقت تركش خورد وصفين انه والله ازي دبن رعايته مدبي او بن كنترول مدبي ادبيجم اما كرد اما بيشكي تيلا متضرر بن جبر ترك حقيقته سريشيش پشتی که دونالد ترامپ سروک امریکا گوت که اوی نافچه که آرام لروشالات چمه فراتی آوا بکن و ترکیه پیشوازی لپیشنیار امریکا کر شروعین جدا هاتنه هوله هن شروع به ارینی دبینن و هن شروع به نرینی دبینن وزیر درب روسیا دبیجه که روسیا لگل پاراستنایک پارچه‌ای سوریه و عراق و پیوسته کشه کردی دریا دستور و وری چاره سر کرن د کنگره که روزنامه‌وانی دا سرجی لافروف وزیر درب روسیا را گهاند که روسیا لگل چاره سر کرنا کشه کردی دریا دستور و لعراق و سوریه پیوسته کشین کردان دریا نونرین کردان و لانجمن نونرین هر دو ولاتان و دستور هر دو ولاتان و ورن چاره سر کرن هروها لافروف گوچی که هلوستا روسیا درباره کشین کردی لهر ولاتکی گلک زلال و خویای و پیوسته کرد لهر ولاتکی کشین وان دریا دستور وی ولاتی و ورن چاره سر کرن مافیوان وکانتو کسرکاوی ولاتی ورن چسپاندن
لاڤرۆڤ تەکەس کرد و رووسیا ڕژدە لەسەر یەکپارچەیە خاکەوان وڵاتێن و کورد لێ هەنا و لە سووریا و عێراقی رووسیا ڕازی نابێک و ئەو وڵات وەرنە پارچەکردن پێویستە کوردێن هەردوو وڵاتان هەست بە بەرپرسیارەتی بکن و یەکپارچەیە خاکە وان وڵاتان بپارێزن. چەندین جار بەرپرسیارێن رووسیا هۆشداریە ئاواکردنا کەیان ئەنگۆ قەوارەیەکە کوردی لە سووریا دەدا دەگوت و ئەمریکا دخوازێ سووریا پارچە بکێ و کەیانێکی تایبەت بە کوردان ئاوا بکێ. هەروها وژە دەماک و کریزە سووریا دەست پێکردی و حتاوەکە ئیرۆ رووسیا دبێژێ پێویستە کێشەیە کوردی لە سووریا درەیە دەستور بەوەرێ چارەسەرکردن کۆ بتەنێ چەند مافەکی سەرەکە بۆ کوردان دە دەستورێ سووریا نوودە ئامادەکردنا. ڕۆژ بڕۆژ و دۆزا کوردی لە سووریا بەرەو ئالۆزبوونێڤە دەچێوتەوە وڵاتێن دەستێوەردانێ دی سووریەدا دەکەن ڕێگریە لە ئاواکردنا کەیانێکی تایبەت بە کوردان لە سووریا دەکەن. پشتی که 4 سربازên امریکی li bajarê Minbicê bûne qurbaniya kiryareke teroristî serokê Amerîka tekezî li ser vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê kir. Li gor komalpera The Hill ya Amerîkî belavkiriya sînator Rand Paul piştî encamdana kiryara teroristî li bajarê Minbicê li gel Donald Trump serokê Amerîka civiya û ragihande ku serokê Amerîka tekezî li ser jinavbirina yekcariya Daişê kir. Di heman demê de rojdbûna xwe li ser vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê kir. Eroha Paul got ku Donald Trump tekez kiriye ku hêzên Amerîka bû demeke dirêj di Sûriyê de namînin bê ku demê destpêkirina vekşanê bidine xuya kirin. اشتتاقینا من بج سیناتور امریکی لینزی گراهام بانگ ل دونالد ترامپ سروک امریکا کر کو بریارا وکشانا هیزن امریکی جی سوریه وگرینه لینزی گراهام سیناتور امریکی کو تین اسکرن بنزیکبونا وی جی دونالد ترامپ را راگهاند کو او داخوازه جی ترامپ بکه کو بریارا وکشانا هیزن امریکی جی سوریه جاره کدن وگرینه جبر کو بریارا امریکا گروپن توندرو بتایبتی رخصتنا تروریستیا داعش هان دیده که هبونا خوالی سوریه بهستر بکن. دهروجا چارشمه رخصتنا داعش یا تروریست اپراسیون که تروریستی انجام دان تیده بهتر جی 20 کسان جانا خواجی دست دان ناوانده 4 لشکرین امریکی جی هبون. سخورین روسی و وکشان امریکا جی سوریه بشوپینن لگوری کو اجانسا نوفوسیتی بلاف کریه کو سروک سخورین روسیه سرگی ناریشکین راگهاندیه که روسیه چاودریا بجیکرنا بریار امریکا به وکشان هیزن خواجی سوریه بکه نابوری سربار کر کو او چاودریا پروسه وکشان بکن و تا چرا دیه که او بریار و بلز ورجی بجیکرن اروها بریار امریکا دی جه خوده یجبر کو هبونا سربازن و دی سوریه ده نرواییه و بمپیکرنه که جیاساین ناف دولتیه. جگره سروک پرلمان رژیم اسد دبیجه باوری به امریکانا و ترکیه مترسیه لسر کردان لسوریه نجدت انزور جگره سروک پرلمان سوریه راگهاند به ویست کرد بزانبه باوری به امریکانا و امریکا کرد وکه دستک جخوره بکارتین و امریکا وکه یاریه که کاتی سری کرداند که اروها نجدت انزور گوت که ترکیه جی مترسیه که راستقینه لسر کردانه و پیویست کرد رول شامی بکنج بر که هردم رژیم اسد هم بیزاوی ji کردان را وکریه. لباجاروک شداد شر و پفچون دنابرا چکدارن یپگه و اسایش ده که هر دو بسر پیده و ندر که تده انجام ده 4 کس جی یپگه هاتنه کشتن و هجمارک جی چکدارن اسایش هاتنه بریندار کرن. مالپرا زمان الوصل راگهاند کو ایرو دما کوچکدارن یپگی جنازه شهید دیرا زور آنی بون گندواری پاریزگاه حسکه وجبر کو هجمار قربانی شر دیرا زور گلک بون چکدارن اسایش کو بهتری آوان جپیک هاته عربن
êrişî çekdarên YPG kirin di encamê de 4 çekdar kuştin û hejmareke din jî birîndar kirin. پشتی جوینا شاندهی نافدولتی برژیما اسد را ویبری خو بده روسیا و لگل برپرسین روسی بجوه. آژانس تاس یا روسی لسر زاری آلیکار سروک روسیا یوری اوشاکوف راگهاند که شاندهی نافدولتیش بو سوریه گیر بیدرسون ده هفتیا بیده دی سردان روسیه بکو لگل شاندهی روسی جبو سوریه الکساندر لافرینتیف و وزیر دربه روسیه سرگی فریشیتین بجوه. هرالگوری آژانس صانفهاتی که بریارا بیدرسون لگل برپرسین روسی داوین پیشاتین دوسیا سوریه بگشتی و دامزراندنا کمیته دستوریا سوریه به تایبتی گفتگو بکن. رژیم اسد دبن پیکرین خود در حق ولاتین سوری ده بردوام هری داویجی سیزده کسین جودابویین که لشکریان چاری برژیم اسد را درست کربون بنچاف کرد. رژیم اسد دبن پیکرین خود در حق ولاتین سوری ده بردوام لدیرا زوری جی به هلمتکا گرتنی رابو. ده روژا چارشمه لدور میادینیا سر به پاریزگاه دیرا زوری و چکدارین رژیم اسد ایریشی هجمار کسین جودابوی کر او گرتن تویکو او کسین جدابوی بریانها به پروسه چارەسەرکردنا نەچاری به رژیم را درست کربون. چالکوانین خوجهی بلاف کربون. کوچکدارین رژیم اسد به هلمتکا گرتن سرگوند التیبا رابون. 13 کسین جدابوی جه ولاتین وی گوندی به تومتا خیانتا ولات بنچاف کرن. او تومت و تا تومتا خیانتا ولات جناو وان تومتین هری بهتره که رژیم اسد آراستی کسین دجبر رژیم وینه دکه. همان چالکوانان آماجه بوی که کرن که کسین هاتین گرتن دنابرا سالا 2012 و سالا 2013 ده جه رژیم اسد خود جدا کربون بالکشان سروه که اگر هیا هر کسی که چاره سرکرنا نچاری برژیم را بریان ها درست کربه وره گرتن او یک نیشان ده که ریکفتن برژیم را تنه شویه آنکو وهمیه. رژیم اسد بوان هلمتین گرتنه لدیرا زوری رادبه به ارمانجا برنا بهتریا گرتیان جبو لشکریان نچار و یا یدک. هروها لدرعای جی ددما داوی ده هفتی سویل جالی رژیم و هاتن بنچاف کرن او جی به صدما برناوان جبو لشکریان نچار و یا یدک. هر دوی درباره ده اوفیسا بلگیان لدرعای تکس کر کو گرتنا ولاتین درعای او جی چکدارین بری بون ین کو چاره سریان نچاری به رژیم را درست کربون جبلی وان جی کسین سیویل و ین داخواست کری بون جبو لشکریان نچار و یا دک. جالیو خواه هف پیمانیان اف دولتی یا اپوزیسیون سوریه تکس کر حلمتین گرتنه یا که رژیم اسد ده در حق ولاتیان ده لدیر زوره دکه تنه بن بکرن و نیاز رژیم برجدبون آوان بیچاره سریا لشکری ده دخویا کرن و سربار کر که جه دسپیکا کریزا سوریه سالا 2011 رژیم اسد کسین سیویل دکه قربانی دا که دستهلاتا خواه بپاريزه. کرده پاسدارن ایرانی راگهاند که اوی هیزن خوالی سوریه بهیلن ده کنگرکی روزنامه‌وانی ده سروک پاسدارن ایرانی لواء محمد جعفری راگهاند که طهران و هیزن خوایین لشکری لسوریه بهیله و که برسف جه داخویانین سروک وزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو را دوی درباره ده جعفری سربار کرد که راوشکار و پاسدارن ایرانی و لسوریه بمینن. روز بروز خلک سیویل لباجار دیرا زوره جنافچین دبن دست رخصنا تروریستی داعش دراون هری داویجی بهتر جه 2000 کسی راویانه روانگاه سوریه یا مافی مروان راگهاند که ده هیاما 24 مجمرم بوریده بهتر جه 2000 کس جه برآون فراته که دبن دست رخصنا تروریستی داعش ده راویانه اروها روانگاه سوریه یا مافی مروان گوجی که به هجمارا سیویلین جنافچین دبن دست رخصنا تروریستی داعش راویانه جه دسپیکا برچلیا بوری و تانها گهشت یزیده تری 20000 کسی.
جدما دستلاداریا رژیم اسد لسوریه و سوریه ولات عربیه یکم دواره تاوانانده لگوری ریزبندی سالانه یا جهان یا نیشاندره تاوان یا سال 2019 گوج آلی دزگاه آگاهیان یا جهانی نام بیو درکتیه گالات سوریه جسه سالان و دامارن تاوانان و نارامیه لسر آست دولت عربی دو قناغا یکی دبو. هر لگوری کنام بیو بالافکریا کو سوریا ده سال 2016 هنده دو قناغا پنجم دبو. سال 2017 و 2018 سوریا دو قناغا یکم دبو ده تاوانان ده. هپیمانی آناف دولتی آل دیجی داعش بنگهن داعش لگوندوار دیر زوری آرمانج کرن مال پرا دیر از زوریا 24 راگهاند که دوه بلافرین شرکر ین هپیمانی داویم بنگهن ریخصنا تروریستی داعش لدردورا باجاروک اسوسا لگوندوار دیر زوری بمباران کرن همان مال پری اشکره کر که اف ایریشن هپیمانی هاتن پشتی چند مجمیران جه انجام دانا تقینا کل باجار من بجهات رودان جه آلی ریخصنا تروریستی داعش کود انجام و اتقین ده 19 کس هاتن کشتن جوان 4 لشکرین امریکی بون. جگری سروک امریکا دبیجه که امریکا و شر ریخصنا تروریستی داعش بکه حتی که او ریخصنا تروریستی به یک جاری وره جناب برن. ده کنگره کی روزنامه‌وانی ده لپیشیا بالیوزن امریکا لجهان مایک بینس جگری سروک امریکا تکزی لسر پلانین وکشانا هیزن امریکی جی سوریه کر ده همان دمیده امریکا ولی سوریه بمینه حتی کوری خصنا تروریستی داعش بیک جاری جناب به اروها بینس گوجی کو ده دمان هاده امریکا کاره بردوامبونا شر ریخصنا تروریستی داعش را دستی هفپیمان خو لناوا هفپیمانی آناف دولتی یا لدجی داعش بکه گروپا کارش با فلسطین سوری در راپورت که خود راگهاند که بهتر جسی و 5 جنین فلسطینی در زندان رژیم اسد بن اشکنجه ده جان خواهد دزدانه. کمیسیون اروپایی بلندترین دارایی آلیکاریین مروی د دیروکا خودش با پنابرین سوری ترخانده که د داخویانی که د کمیسیون اروپایی دو چهارشنبه لسر مالپرا خویا فرمی بلاف کرد که 1.6 میلیارد یورو بو سال 2019 هم بتنه جبو آلیکاریین مروی جه پنابرین سوری را ترخان که یولوگوری داخویانیه او پره با آوای کی سرکه جبو پشتوانیا پروسه خوندن آزارو کم پنابرین سوری اروها پشتوانیا ولاتین کو پیشوازی پنابرین سوری کرنو به تایبت ولاتین کو آبوری وان لوازه هاتیه ترخان کرن. نقیب سندیکه روزنامه‌وان کردستان سوریه عمر کوچری دبیجه کو گلک زحمتی هاتن لپیشیا روزنامه کردستان لتوی وان زحمتیان اوید بلافکرنا روزنامه خود بردوام بین. نقیب سندیکه روزنامه‌وان کردستان سوریه عمر کوچری گوتارک در روزنامه کردستان ده دبن ناف نیشانا هجمار 600 ج روزنامه کردستان و پشتگردان روزنامه پلک بلاف کرد. د دسپیکا گوتارا خود عمر کوچری بحثا روشا روزنامه‌یان بشویکی گشتی کرد و گوت کورولا روزنامه‌یان ج دسپیک دا اوتانها لسر حکومت و دولتان هيا و روزنامه دلی کلینکی د دکار حکومتان روخینه و حکومت کادن د جهوی د بجبکه و روزنامه‌ین پلک رولاوی هری گرنگ بود د جهان ده لی پشتی در باسبونه آلاوین الکترونی و بلافبونه روزنامه‌ین الکترونی رولا روزنامه‌ین پلک کیم بو جبرکو روزنامه‌ین الکترونی گلک بلستره دگهشتنان و چهانده. اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عمر کوچری بالکشان سر روزنامه‌ین کردی لکردستان سوریه او گوت کملت کردی لکردستان سوریه چاوی وان بدیتنا روزنامه‌ین کردی ین پلک رونی نبون. جبر سیاست و ریوبریا اولهیا رژیم بعثیا شوفینی و هولدان رژیم به دست سرکرنا همو میدیاین راگاندنه و بکار آنینا وان جبر جواندین خوره.
هەروەها تەوی ku tevgera Kurdiya siyasî tûmîtiyayên wê nebûn ku tê de programên xwe bidin xuyakirin ji bilî ragihandina pelik lê tanha rojnameya pelik tu guhdan pê nehatiye kirin tevî ku rejîma Esed ji 8 salan ve tê têk birin. Koçerî herwiha got ku ew wekû Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya partiya yekemin di berdewambûna belavkirina rojnameya xwe de ji destpêka sala 2012 ta weke îro û tevî astengiyên ku tê re derbas dibin ew kêfxweşin di berdewamiya belavkirina rojnameya xwe de ya bi navê Kurdistan bi her du beşên xwe yên Kurdî û Erebî. Omer Koçerî balk şand ser hejmara herî dawî ji rojnameya Kurdistan û got ku hejmara 600 cihê kêfxweşiya wan e û ew hêvî dikin ku rojnameya Kurdistan dengê miletê Kurd li Sûriyê û êş û azarê wan bi giştî bi daxuya kirin. Niqîbê Sendîkeya Rojnamevanên Kurdistana Sûriyê hêviya xwe di dawiya gotara xwe de daxuya kirin û got ku ew bihêvîne rojnameya Kurdistan bibe rojnameyek rojane û di çapkirinên bihêz de li Kurdistana Sûriyê were çapkirin ji ber ku desthilatdariya xwe ser li Kurdistana Sûriyê çapkirina rojnameya Kurdistan ji 3 salan ve li bajarê Qamişlo qedexe kiriye. Lê Kurdistan yê her û her berdewam be di belavkirina hejmarên xwe de bi piştgiriya alîgir û cemawerên wê. بري بداوي هاتني دوباره سرنوچه اسده دبیجه درباره ناخچه آرام او آمادنه لگل ترکیه بگهنه چارەسەری و ڕێکەفتنێ. ڕۆژنامەیە تایمز یا انگلیزی د راپۆرتێکê de belav kir ku avakirina navçeya aram li ser sînorê Sûriye û Tirkiye wê ziyanê bi Kurdan bigihîne. Sergey Lavrov dibêje pêwîst e kêşeya Kurdî diriya distûr ve were çareserkirin. Donald Trump serokê Amerîka rij de li ser vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bê ku dem destnîşan bike. Her şad û bextewar bin.